najpriebanejšia zbraň pre myšku. To sa nedá normálne strieľať s tým. Ešte mi dojdú vždy aj náboje, ty kokot, keď už zomieral. Podpálna sračka. Nie, AN-ko, to nové, čistá kokotina, kamo. To je kalašník, AK-74, ale dvakrát slabší, ty kokot. Takým istým recoilom, ako ten starý. Jaká to je nová zbraň? Jakú dali? Je to AN-94. Hej, to je pičovina, ako voda v koši. Komu mne sa líbí ten dravec, ty vole, teďka som si ho udelal. Dravec je, kamo, dravec ide bomby, dravec ide najlepšie zo všetkých zbraní, len sa s ním zle hrá. Mne sa s ním hral tiež na hovno. A teraz sa mi s ním hraje dobře, nevím proč. Však ja som toho dravca hrával, ešte keď nebol metal, alebo keď nebol taký silný, kamo, a som vymazoval tých typkov strašne. Lenže stačí, že mysneš na boj a si piči. Enemy dropping into the AO. Joj. Not your fucking day. Máme tu top 250 hráča, ja ho poznám, v lobby. Switching mags. To fakt, to si nemyslím, kamo. Áno, je tu. Enemies are dropping into the area. Watch A co hraj, to je mixerko, ne? Mne zabil zrovna. Prep time's over. Ja som ho, hej, a ja som ho zabil s tou sekerou vtedy. On má ten istý skin, čo ty. To bol on. To video, čo som ti včera ukazoval, nie? No? Ten streamer. No. Ale neviem, či to má kúpený profil, ale chlapec má VHčko podľa mňa, akože to ti vravím. Ten ma tak triafal očadiaľ, že dovidenia. Resurgence. Vždy vedel, kde som, ty kokot, vždy. Toto nepoznám. Kam idem? To je nová mapa. Poďme sem, dole rovno. No jasné, že mi padne trojraná snajperka, ty kokot, co iné by mi mohlo padnúť. Kámo, Nemám to brokovnicu. MXR-ko, či MKčko, to čo dorába to MKčko, tak to je dovidenia. Však ti to říkam, Ty Miro. to jebe. Že preto to hrajú, kámo, to je strašne pič toto. To sa nedá, kámo. Ešte nejaký kútač potrebujem. Inserting additional armor. Čo potrebuješ? Nejaký kútač. Že nemám nič. Už mám. Však zbieraj prašule iba. Začali budeš zbierať prachy. Kúpime loadout a bude dobře. Ja tiež nic nemám. Jenom chodím a otvieram bedny. Takže... Nic iného mne nezbýva. Sorry chalani. Kamo, tyto double jumpy, to je hotovo. Kamo, také nervy mi to už robí, že dovidenia, čo ti jebe. Kill confirmed. We've located the rest of them. Kamo, ináč počúvaj, bracho. Ja viem, čo si spravíme ďalšiu hru. Ja ti ukážem. Máme Kamo, na tá loadout, zbraň- chlapi, poďme na shop. Tá zbraň má normálne, že 5-0. Tá má normálne, že 5-0 do tela. Enemies dropping into the AO. Oh! Changing mags. Dobre. No poďte Mne na shop. nepadlo ešte... Však idú. Však pome. Dosť. No. Hoďte prachy, chlapi. Vyhoďte prachy. Ja ti dám. Á, tu máš peniaze. Dobre, ja už Ja sa doštím! Incoming shot. Friendly loadout drops on the way. Good kill. Marking the rest of that squad on your tag map. Get hunted. Čo ti jebe, ja som tak najebaný, že som strelal do kvetinača. Squad's in the safe zone. Ti jebe. Tak to má byť, Miro. Moving. Tak hej, že? Aspoň Tu sú budeš hráči u kľudný. mňa. Ty kokot, mi to hodil normálne samo sekiru.
Mŕtvy. Dobre. Však ešte 8, poďte po mne, celé lobby poďte po mne stříľať. Hunt them down. Kde si? Jebe to, čo malo znamená toto? Dobre, Bob mne zabije. Jdu. Tak protože kamo, ja tady mám 9 botů, no maj kolem mne bolo 9 botů. A tak ty svojimi schopnosťami, to by si mal vyriešiť jak nič. Neměl O, som idú mi, náboje. idú mi. Je crack? Ide mi ďalší. Chlapci, ja tu mám celý tým. Už som troch zajebal, ale neviem, či to bude pokračovať. Idem ti. Takto, lebo ja ich Ty si nevidím. niekde si v prdeli za trochu. Ja ich nevidím. Vestu mi kamo. niekto zebral. Jo, to už je asi jedno. Jebať na to. Jedu ti. Bože. Ty si úplne niekde v prdeli, Pada. Miro, kamo. Tu pada. Tu sú. Ja už idú. Mŕtvi dvaja. Sirali sa s botmi a že U sú mňa, to reálni ticho, ticho. hráči. Vidím ho, je mŕtvý. Good kill. Marking the rest of that squad on your Tam moje beti. get hunted. To bolo. Čo mi spravil? Videl si to? Dropli mi FPS-ka z ničoho nic. Hej, dropli mi No to mi FPS-ka robí z ničoho. furt toto akože. Ale to čo mi urobil jebe ti? Počkaj. Dostávam, som mŕtvy asi. Nie som. Turning you to the front. Earth this. Joj, kamarát, on to vymazal. On to normálne vymazal po tomto. Ja vám prisahám. Ja by som to urobil. Tu je. Na odavte. Jeden crack Mŕtvy. úplný. Ďalší mŕtvý. Hello, bitch. Fluffy steak? Či steak? Je fluffy steak, každý myslí na to, čo chce. Co on to má toto? To ani nevím, co je toto. Letí, Miro. Ježiš, kamo, taký laser dostali. To jo. Some of your squad is outside the safe zone. Tuto, pred nami, tuto je. Tu je. Počkaj, nemám Hej. zipy. Marking down. Marking the rest of them. Nice. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Tu sú na obchode. A to budú asi boti. Jo, to sú boti. Jeden mŕtvý. My som potreboval vestu, ty kokos. No nemám, dal by som ti. A to mali dať do obchodu ináč, oni sú riadne prijebaní, že to nedali do obchodu, kamo. Sa došli, čo vám jebe. Sa to tak šťať, že... Voda ti ich jebila. Kúpil som ťa. Hráči, potrebujem help. Je sú u tebe. Mŕtvý. To nebyl hráč, kamo. Kámo, ale tak dostával som jaké bomby, jebe ti. Si dostával tuto z hore. Z vrchu. Enemy soldier incoming. Tuto sú na streše, Nemám Miro. shieldy, ty kokot. Uzerám. 9 left. Keep the pressure on. Strašne sa kero dostal, bracho. Kámo, tá MX-17 je tak OP, že to nie je žiadna zbraň tak OP. No zase sa mi bugla tá skurvená zipa, ale zrušili Ja to to. slyším. Hele, co to tam je? Ticho. Nejaké dieťa, no čo je na tom? Ne, ešte klidu, ja si dám sranu. Dobre, dcera. Jebe. To ja som kamo teraz za aimbotom čistým. A napitý ako Doberman. Attack map. Hunt down the rest of them. Fuck you, asshole. All squad mates
in the safe zone. One last mag. Nie, že som mu nedal, lebo je mi to pomalé. U mne, Miro! Kamo, co to má za gun? Dobre, on má tu M35, no. To je strašná kokotina, kamo. Ticho. Zostať ešte, pozor. Ježiš. Dojeb ho. A záda, Enemies bacha, are jo? dropping into the area. Watch the skies. Your squad mate is redeploying. Well done. Tu je Miro, tu ti ide. A to je další. Kill confirmed. Skočil dole. Tu je. Crack. Tossing frag. Dole. Je, číta. Kamo, Miro, názober si to, Miro, názober si toto, je? kamo. A To je vyhoď ten mi to zpátky AI? ešte. Počkaj, ja si to vyfotím ten build. Hoď mi to. Switching mags. No a Ale teraz sa si to zober. s tým. Enemy dropping into the AO. To laser je kokot, čo ti jebe. On už je totálny. Za mnou letí. Čiže počkaj, až bude typek na strednú vzdálenosť, kamo. Počkej. No na strednú je to topka, no, toto zbraň. Tu sú hráči, poď so mnou. To sú boti. Tam nechoď. To sú Dobre. boti, tu sú hráči. Your squad's in the top 5. Hostile armor broken. 5 squads in operation. Tam je, na Tuto vzadu, streche. hej, na streche, hej. Crack, úplný crack. Dávam napalm. Je down. To čo? No tak teraz prežil, nemožné, chlapec. No nemožné prežil. A jeden je hore stále. Marking field upgrade. Tuto je hore. U mňa Tu aj je hoří dole jeden. skočil. Krekli? Už ma tu čakajú, ma tu dvaja. Top 3. Don't let up Čakajú ma now. tu. Idem ti. 3 squads left in the war zone. Stay alert. Tu je. Jeden. Sejmul jsem jednoho. Jeden tam leží. Tento ešte jeden tady niekde, kamo. Počkej sa, poďme Jujevičko, ne? Switching mags. Aký je problém? Jedného mám. Ešte jeden hore. Marking Aj tu target dole. location. They picked the wrong fight. GG. Well Jebe. done. Čo ti to mydluje? Dobrá. Ja som myslel, že mám sekeru, kam oni to neukážu pre istotu. Livni to, choď sa vychcať, no zapni to, choď sa vychcať. Rozkaz, šéfe. To byl jaký laser, ty kokot. To co měl týpek. Už kolkaté? Jsem byl já, jsem našel jedno v ledničce, poslední. Pak budu muset dojít koupit, ty vole. Enemy soldier incoming. Use this time for some target practice. The real thing's coming soon. Hostile grenade. I'm hit. Enemies dropping into the area. No vieme, koho máme ísť hantiť. This is Shadow 01.
Deployment to the war zone. Wildstorm, ďalší streamer. Semtex front. Ideme na kartu? Ideme hrať automaty. Co? Automaty ideme hrať. Aj tu sú není automaty, to je na hento. Tu sú ne, ty debilko. Držu. Resurgence. Miro, Survive to redeploy fallen No. teammates. ty drž hubu. Bring them back fast. Rozkaz. An entire Nova cache got cleared up. Ale za dva měsíce nebo za měsíc pojedu do Bratislavy. Pracovně. On je ze Žiliny. Ja som zo Žiliny. Jo? Enemies dropping in. V Bratislave Idú na mám len kartu. píčky. Aha, ďalej, nožík! Nožík, let's go, nožík, nožík. Ja pierdolę! Reloading. No nemôžu, kámo, ja... Keby si mu dal hit. Čaká, to je ten streamer, to zabil. Wildstorm. Marking the rest of Hej. the squad on your tag map. Počkáme na nich na prísnu, nebo jak? Kde som ho Idem zajebal? tam? Idem tam, Enemies pod tam, destroyed. pod tam. Use your tag map to hunt down the rest. Ja som ho zajebal x razy. Incoming shots. Kde si? Na vrchu. Židu. The fire. Jeden je down, jeden je down. Dobre, idem dole. Changing Hunt mags. them down. Druhý down. Target down. Poďte, Marking the rest. kurva, poďte, zabijete ich. Mŕtvy. Boti pojebaný. Chlapi sú jak čaje, kamo. Squad mates back on station. Tebe som ich inak ojebal, kamo, pohybom. Máš kartu? Dva tu mám. Mám tu Je dva mŕtvy, oši. je mŕtvy. Není. You have reinforcements inbound. Je mŕtvy? Ďalšieho, mám tu ďalšieho. Tuto. Ježiš! To čo je za shit, kamo? Mŕtvy. Čo za shit, kamo? Lebo mám pomalé strieľanie zbraní. Toho pojebaného tohto, ty koko, na AR-ko, na blízko, ale som sa vytočil, čo ti jebe? To sa teraz riadne vytočil, by som to rozkopal normálne. Eyes on hostile. Shit. Kde je tá karta? Nevieme, tam je milión mŕtvol. Target down. Marking the rest of them. Takes more than that to finish me. Nikde ju nevzal. Ešte. Jak však... Ale kokot, veď to sa dá pustiť. Jo? Už idú. Enemies are dropping into the area. Už idú. Watch the skies. Tyhle peníze nejsou náboje, tyva. No one behind. Enemy Changing mags. destroyed. Use your tag map to hunt down the rest. Kill confirmed. We've located the rest Tá of them. karta to není, ale... Máš tú kartu? Not Nemám yet. ju, kamo. Hledám ju tu. No a to musí byť niekde, ty jebe, ale to je taký bordel a ja som ešte dopitý ako rúra, ty kokot. Tuto je, mám ju. Idem. To ma bavia takéto mastenice, ty kokot. Pozor! U neho, poď na... No, jebať na to. Jeb na ňo, poď, ideme auto zobrať a poďte do piče, nech spadne tam. Auto berem. Squad mates back on station. Miro, Good work. Však poď mi. zabite ho, buzeranta. On sa resuje, zabite ho, počkaj. Je mŕtvy, aspoň nech to má. Reloading. Dobre, šeferujem. Ti jebe, zhodil Ty si nejdeš? ma! Friendly loadout. Veď ma to Však vypadlo. nevím, prečo si na streše. Zabij ho! Drž hubu. Leon asi nejde, Leon na nás jebe. Ne, já jdu, byste mi ujeli. A já tam doběhnu. Nás to budú čakať, viete o tom? Nebudu. Přesto někoho vemu. Som na Strongholde. Co je tady, co tady chlapci. hulákáš? Co tady hulákáš? Co tady huláka, že niekto, kto tu huláka som ja.
Ty, ktorý niekto mluvil, ty si ho neslyšel? Ja slyšel som ho. Jebem na to, berem toto. Čo sa tu deje? Po kom stříláš? Po kom stříláš? Grabs. Ne, tady tento digeš. I've been Proxy chatě. Keep pushing. Nedal som si MXR 7 na nevypínam tu. Enemy dropping into the AO. Ty vyžerka skurvená. U mňa niekde. Hej, idem ti. Jebal som našrbovaný, sa mi to tu riadne krúti. Tuto je. Kam teď hore? No počkaj, ale z IP si kúp. Ja mám. A experience zoberem. Tam je bot, zabite ho. We've got 10 squads active in the field. Toto. Idú hore. Žiru! Idú dole, tuto sú. Your squad's in the safe zone. You've got gas moving in. Enemies are dropping into the area. Idem na kontrol, Miro. Tam sa fajte, piča. Tu sú reálni, hej. Tu gdzieś. Si tu? Už idú! Tady sú, čau. Co jest, kurva? Zamknij ryb się. Miro má jedno. Miro, kde si? To je kurva! Oni sú tu dvaja. Też leżysz, kurwo. A to sú henty. Ježiš, to Však nemyslím. jo, ja som tam byl celú dobu, kamo. Kamo, a ešte ma hit zase... Marks remaining. No jasné, Máme tam. klasický aim assist. Hunt them down. Klasický aim assist, úplne klasika čistá. You have reinforcements Zaraz inbound. tu przyjdą. Všetko na stred, bracho. Idem tam, poď tam. Tak ja Je sú na tady. streche, na streche. No piče. Kokot, za ním som aj tak ma zabije, kokotina skurvená je celá hra. Co to mám za vrtačku, ty kokot, však to je slabé jak... Jest tu gościu w środku jeszcze. Nice. Your squad mates back on. Zabijo Marťas. Enemies are dropping into the area. Watch To the sa ti... skies. To sa ti chce, že za ňa zabiješ. Ide po mňa odzadu, som sa chcel otočiť. Get ready. Back on mission. Resurgence window is about to close. Ja pierdolę, na pizzę! Gościu na dachu. Hello, bitches! Thank you for specialist, dumbass. Ruskie są. Je mŕtvý jeden? U mnie další. Ruskie mówisz. Venku. What did you say? Hello, bitch! Spierdalaj, kurwa! Spierdalaj, jebani! Jebani jest, kurwa! Pierdolana! Gas is in. Pierdolana! Jeba! Squad wipe, goodbye, pussies, goodbye! To som ho jak vyjebal, jak som ho vyjebal, to keby vidíš, tak sa dogrcaš No normálne. keby si viděl, jak já jsem dojebal tam ty dva dole. Typek dostal tak poslajdované na hubu. Kamo, ja som dal taký double jump, Chudáci, Kde sú? to musím mít také nervy. museli no. Ešte náš trash talk, tak to dovidenia. Ještě jejich jazykem, ty kokot. No však jako hej no. Teď už nás zase nikdo nezabije. Jdem hore, pojď jdem hore. Jsou hore. Enemies Tu je. dropping into the AO.
Tu je u mňa. Resurgence is close. Mŕtvý. Ďalší tu je, niekde. Kamo, tyto štíty, keď padá, Ježiš, z tak boku! sere. Kámo, to čo som dostal z boku. Tebe jebe? Počkaj, to není počuť vôbec. Potrebujem ísť hore tam pre toho špecialistu, ste tam? Idem ti tam, ja ti tam idú. On je tam, ale ja zdochnem, keď tam spadnem. Ale nie, tu je dole. Ale mŕtvý je jeden. Dobre, dostal som. Mŕtvý ďalší. A ten s tým specialistu nevím kam ti zdrhol, kamo. Ten je na šopu, borec. Kamo, ja už mám toho špecialistu, ale... Borec je na šopu. Losing ground. Moving. Enemy soldier incoming. Ale kurva... No ty musíš bežať, 3500 kamo. asistov. Goodbye, bro. Goodbye, bro. Have a nice day. Nemám Ale co je náboje. tady Marčas? Počkaj, Marčas je... Marčas, pozri ako vyjebu. Promiň. Už ti idú kúpiť, Marčo, neboj. Neboj sa nic, už idú. Já ho už tak koupím. You're in the top three. Jo, běží jako Už šišuje. idú. 3 squads left in the war zone. Stay alert. Jasné. Now finish. Jednou jsem Kamoše dobil. všechno. Nevím, jestli si Jeden ho mŕtvý. koupit. Už je posledný, počkaj, koncovka. All enemy squads Ja som eliminated. nevedel, že to je poslední, kamo. Kamo, toto Ja ja, som čo os- som tu... čo som mi tu stalo v tejto hre 20 razy po sebe, tak to... Ja už nevidím. Hoši, aký je bot. To je, jak sa vraví, tak sa ozýva. Ty jo, 26, jo. Co 26. Killů ne. Leon je na ety. No. Já se divím, že mi to dneska docela jde. Miro, livuj. No hej, mám zval isto nie. Prečo? Dobre, si iba toľko ti odpoviem. Miro, som ti ináč neukazoval, som hral. Sme hrali dvaja, som mal 97 kg tu na ostrove. Z casuale, ale 97. 97, no. No, ty si dobrý kokos. Lebo mi nikto nemohol ty dať kily. Ty si to, že? Ty si pil muž, moc. Si kokot, ja ti to ukážem na videu. Máš to fakt? Hm? Ja mám kamo 75 nebo koľko rekord, ty koko, toto bolo ešte staré. No a to v Kámo, starom, no sa, ale ja som to mal prvý raz toto, ja som mal najviac tak 60 v tejto novej, ale kamo, my sme hrali dvaja a tam normálne padalo asi fakt, že 15 botov nado mnou a ja som ich len strieľal. Proste to bolo No, piči, však ja som zabil z toho možno tak 15 hráčov, viac nie. Čak jo, to aj ja. To ti jebe, veď, ale to keby sme mali v normálnej hre, to sme mali spolu tú hru, 21 kg som tam mal v tej normálnej hre. A to je dosť, kamo, akože si myslím docela v klasickom. To je dosť, to je jeba. Ti ukážem, kamo, moje sola, videa, jaké tam mám však, lebo tam mám na Prestige Masterovi, no není to buvico, ale mám tam 298 KD, kamo. A tam sa to nedá hrať, bracho. Tam je 80% lobby zapnuté, ja ti to prisahám. To je úplne v piči. Všetci nakronusovaní, nemyslí ani kokot, čo ti jebe, presne vie, kde som, všetko vždy. Jebe, to sa nedá hrať. Trikrát som bol po sebe druhý a vždycky som to úplne na konci dojebal, že som tam hádzal sekery a typek ma úplne rozbil, lebo som ich myslel. Přemýšľam, že si skúsim postaviť ten Riden, kamo. To je fakt iba na extrémne blízko. Však jo. Však ale keď hraješ taký styl, ak hrajem my, že furt pušuješ, tak stačí ti, keď máš tu M35 a VST alebo neviem co. Kamo, to VST nenavidím. To je čisto pre pačkárov. To je pre pačkárov z Branti, kokot. To je vrtačka kokot, ochu. Úplná vrtačka, ochu. To, kdyby si to měl v ruce, ochu, tak to střílá ešte zítra. Širubuje.
Miro, som mal v tej hre, že 35 000 damage Check your gear and s weapons. tými killmi. We'll be deploying shortly. No ukáž, daj to MXR-ko, idem si to dať aj ja. Už som si to, či jak sa teďka volá. som si dal MK35. Hoši Leon, dívejte sa na neho, kokos, jaký naspídený borec. Já jsem A tady dělku to nebyl, je. a tady dole Enemies nestál. dropping into the Tak jo. area. Watch the skies. Jiru, nikdo tě nezabije, když jsou tady já. Já mám to CBRS3 a není to All taky špatný, stations, ale we are green Ja to viem, go. čo si To je chlapci co? vydáme potom, ideme si dať challenge. Vy ste hrali Black Ops 6? já ne. Nie. To je škoda. Tak my si dáme Tadeáš, pôjdeme C9 a pôjdeme postupne zase všetky zbrane. Proste budeme underrated. Já bych si spravil ty brokovnice, kamu. Aj ty brokovnice môžeme. Ty jebe. Ešte raz grkneš a ti priebem. Dobré. Resurgence. Dám si tabaček, dá si někdo tabaček? Nikdo si nedá tabaček? OK. Ja som naložený od začiatku a už ma tu z toho krúti, ty kokot. Tak já si nabijem. Tak nikdo, tak nikdo. No nič, ideme na vinárnu, idem? na vinárnu. Ideme, no. To si jim brzo řekl. Brzo, no, aha, už tu padá. Letí Hore. mu na hlavu debilovi tuto. O, mne to chytilo hráča. To ti jebe, no chlapci, tak toto nie. Tak toto čo sa tu stalo, tak to nie. Under fire! Enemy soldier incoming. Only Good one man! kill. Marking the rest of that. Ale squad do on your piče, attack map. poď. Get hunting. Miro, pozri sa. Ja to běhám brokovnicu, kamo, a zabijam ich. Inserting Kámo, additional brokovnica je top, to je OG, hlavne pre myškarov. To je totálne OG. Keď máš brutálny aim, tak ich Nemáme rozjebeš jak loadout? handry. Nemáme, ale ja sa idem došťať. Však to si říkal už předtím. Však lebo som 20 razy bol! A nemáš něco s prostatou? Inserting additional armor. Tak se Nemám, pýtam. ale pijem 9. pivo, Dával takže jsem asi... prachy ke košíku. Jo, Jdem na ten loadout? Nemáme. No, ten máš prachy. máme, veď tam sú prachy. Daj mi. Dobré, už jdu. To nic si nedám. Ne, ty mi daj. Oj, mi tu cheaty sa mi zapli. Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. Hodím ten loadout, kurník už. You've got a loadout drop inbound. Jak se lekl? Enemies dropping into the Co area. sa lekáš? A dosť. No tak môj aim je na bode mrazu, ty kokot. Switching Do mags! pičiny se zas prehodila ta zipa, kámo, ja to jebím. Kamo, toto. buď raz, ja ti neprehodil loadout. Mne sa prehadzuje loadout, že mám vybrať tú snajperku a dá mi tam proste niečo úplne iné. Tak to je možná tým, že si najebaný a neznáš to. Ale tebe jebe. Normálne, reálne ti hovorím. A ja ti to taky normálne hovorím. No, normálne. Ale ty mi to nehovoríš, ty mi to žíkaš. Marking the rest of them. Choď sa vychcať. Gas is closing in. Enemy soldier incoming. Changing mags! To víš, jo, Miro, to víš, jo, to víš, A jo. dosť? Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Mark the Židu! remaining operators for that Headshot. squad. Hunt them down. Bohužel. Pá. Reloading! Ale som došrobovaný na piču. Oh shit, kamo, dáva to bomby aj tak, no. Či jebe? To sú jaké lúče toto? Loadout drop headed your way. LDBR salvo A kurvo. Jop tvoju mať.
into the area. Watch the skies. Ale kurva! Jeden náboj, ty pozerám. Located the rest of them. Jeden náboj, klasika. Enemy destroyed. Attack map to hunt down the rest of them. Ale čo si kokot mám aj im ako školák. Dobre. Vrtačka zostali, kamo. Tam u mňa sú všude reálne, Miro. Som mŕtvy. Mate is redeploying. Ešte jeden tam je. Tu je jeden. Only one mag. Shut the fuck up! Oh shit. Oh shit. Tagging buserám, waypoint. strieľam LZ už po tag. tebe. Get ready. Poďme hore. Switching mags. Tu je hráč! Hráč! Kde? Kokot. Veď som to zasekol za pojebanú lampu skurvenú. Ajajaj. A 1000 level, ty kokot. Čo ti je? Inbound. All remaining operators from that squad. Hunt them down. Klidu, mám tě, pomyslel jsem tě, kámo. Goodbye, bro. Target Back on down. mission. Marking the rest Oh of shit. them. On má dobrý ten perk, ty kokot, to by som mal aj ja hrať, ty kokot, na tí dva Co? štíty. Ty buzerám, už nestrieľaj po mne, ty TTV Joker, ty dekeš. Kámo, keď vidím TTV, by som im popriebával všetkým. Bez srandy, ale... A kurva, Oh shit! Hello, bro. What happened, guys? Kámo, videl som? My sme im hodili sekiru za nás. Kill confirmed. Hej, a od steny bola tá Hej. sekera. Hej. O kom stříľaš? Pozor, z vrchu. Odkiaľ? Ja som jaký našrobovaný, dobre mi je. Ja som tež, You're kam. redeploying. Dobre ti je? Tebe jebe, ty kokot. Oh shit. Ty koko, to sú hráči a že boti. Sú? Ja vám dám vy kurvy vyjebané. Jako? Mne už sa to ozýva, ja mám tinnitus z tej hry, ty kokot. One last mag. Ježiš, on je tu! Ja sa strieľam s botom a ten buzerán ma zabije, ty kokot. Need a hand here. Someone get me the fuck up. Obidvom nám došli náboje, som sa umlatil. Ja mu umlatím. Hello, bitch. Back on mission. Get ready. You're Tak tady se to redeploying. nějak kupí. Hello, bitch. Kámo, ja som ho jak dokončil. CAO. Ja som ho kámo, ja som... Ja som, kamo, nejlepší hráč. Ja som najlepší hráč na svete, prísahám Bohu. Drž hubu. Kde mám ty veci? Oni mi ich niekto zobrali. 10 left. Back in the AO. 10 squads active in the field. Resurging. Go get your revenge. Ty velí furt padají, ty vole. Be advised. You still have squad mates outside the safe zone. Ja tu s dravcom dávam killy, ty kokot, na 550 metrov, ty kokot. Bo nič iné nemám. A furt zdochnutý. On je dávnutý Idú ťa hore. pomstiť, idú ťa pomstiť, divej sa na On je mňa, vyjebu, dávnutý. kde? Ticho. Why you running, dumbass? Ó! Jeden tu je. Back on mission. Back on station. Ó, boys, you are so... Idem ti. Jebe, a tam to bolo úplne šťastie. On mal ten chlapec aj nevidel, jak ma zabil, iba 7 asistov ma zabil. Úplný degeš. Nokli. What happened, bro? Enemy What happened, destroyed. bitch? Use your tac map to hunt down the rest of them. Ešte tam ide dávať Alright, come to treštovky, me, bro. trúbka priebaná. What happened? Umba, je.
Do piče, kto mi pobral tie loadouty zase? Ja sa Ja točím, nekamo. doserem, dogrcam, všetko naraz, ty kokot. Watch the skies. Resurgence is deactivated. Dobrý snipe, videl som Leon, dobrý snipe. Okay. Ja nemám ani Makrek? loadout, zase tu len skapinem ako piča. All remaining. Stay sharp. Five squad still operational in the AO. You're in the top. Grenade up now. Three Switching squads mags. left in the war zone. Zabili ste ich? Prehľad. Hej. Only Nemám two prehľad, left. dracho, ja nevidím Tuto na sú to. sniper. A ten pojebaný robot. No, som asi mŕtvý. A možno aj nie. Cluster. Chyba mě můžu trefit hlavu, jo. Už je tu, už je tu! Tady sú. Už je mŕtvý. Ne, ešte tady sú. Já mu Tam je svý sniper, hlava. no. Miro, než ho Takovej pušnú toho ten- snajpera vypíšeného? Jo, Tady je ide. nalevo, tu To je. je debil hen ten, no. Šel do baráku. Nožikem, Napalm strike idú ready for nožikem. delivery. Ne, sú dvaja, ale. Painting napalm strike. Hello bitch. Nice. Ešte jeden, tomu dáme koncovku, kde je, ty kokot, kde je? Príď tuto. On mi zase píše, volá. Hostile armor broken. Reloading. Ale má 3 minut. On ich kúpil? On ich kúpil? Oni poletí na shop. Ale iba jeden ide, nezabite ho! Nezabite ho, jedzte na to, nezabite ho. Poďme. Poď sem! Co se děje? Co se děje? Mission accomplished. Taký- All targets eliminated. No taký blázon chalani z toho. To nie, to deťom nehovor, to deťom nie vôbec, to sa nehodí to, ja som hulvat. Sa ako bude väčší. Jak sa to vezme? Jo, idem sa došťať, chlapci, utekám! Hele, tak já si už zakouřit, jo? V klidu, počkáme, na jak dlouho to máš? 3 minutky ani On to ne. zapl. Kurva, tak stíháš. Já si počkám, no. Ne, já si počkám. Počkej, já to si... Proč to lívnul? Já jsem to zrušil v klidu. Jo? Ne, to běží. 7 No. vteřin, bylo 6. A jo, To furt tak to běží. nic. Tak mi to nenapojí asi. Už. To já si počkám ještě po tady tý hře, já si dojdu. Není to tak akutní. Klidněte, on tu stejně není, on šel chcát, takže v klidu běž, klidně jo. The real thing is coming. Enemies dropping Tyhle into tady the někdo AO. hodil klacku, vole. Dány letíka. Ty vole, ta CBRXS, ty vole, CBRS3 je dobrá, ty vole, jako. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Jebe dobre, no. Dobre mi to jebe. Enemies are dropping into the area. Watch To mi bolo. the skies. No, Není som v hre, jaj, tak to rývnem. Rývnem A je to tam chlapci, Reaper. lebo není v hre. Tam cídlo? No chod na cigu, jak chceš, ale máš na to 2 minúty, aby sme stihli rebuild. Jasný. už ma Tri. čujete? Už ma čuješ? Dobre.
Kamo, koľko máš na Verdánsku KD Flightroom? Nevím, kamo. Jdu se podívat. Jak to uvidím? Kariér? Stats? A co teď? Combat record? No veď BR Casual. BR Casual. A Verdansk 11.5. Ty slabo. Tak vole, já to nehraju jak ty dement. Ja viem, ja si piču robím drž. A koľko máš na Resurgence Casual? To mám málo, lebo robím tam pičoviny a hrám s kokotmi iba... Na iba Fortune 10-12. Skip. To Fortune Skip tam nevidím. To kde máš Fortune Skip nevidíš? Kde máš Fortune Skip, No, čo ti jebe? Resurgence Casual máš Fortune Skip. Nafetovaný, to má všetky dokopy. A Last 10 Matches. Co ti jebe, kde to je, kurva? Jo, tady Resurgence Casual. Počkaj, jo, tak já jsem kokot, já jsem pičus. Dobre, na Battle Royale Casual mám 15. Pekne. A na Resurgence Casual mám 10.36, no. 10-12, kamo, ale mal som 12, ale to sa nedá, keď tam robíme takéto pičoviny. Už je tu? Ja do 4 chodím. Teraz piči. Už je tu, púšťaj. Čo to bylo rychle, Máme ty minuta. koko, to si jak vytáhl do piči. Je, Jak vodu. To zlato. Ty koko, more, borec, normálně, jaderná elektrárna Temelín. jako vodnici tam dotahal. Jadernú elektrárnu Temelín ešte stával môj tatko, braško. Reálne, ale nerobí si piču, hej. To som byl já na Maltě, kámo. 2 krabičky za 4 hodiny. Ale aj 2 gramy za 4 hodiny do nosa. Půl. A tak polka je ešte slabý výkon, to kedysi sme boli dobre na tom, ale... Nie, Tož teraz keď už by musíš, som- keď sa musíš dělit, tak to nejde. Keď to Ja práve že rád dám aj tým druhým radšej ako sebe. Väčšinou som to vždycky aj ja tak platil, to je úplne jedno, stúkalo sa 20G. Aleš, ty kokot, no, takhle keď máš 20G, ja som mal 1, hej. No tak ty jeden ti jebe, tak jeden to čo tam ty kokot, si môžem do šlapky akurát tak nabiť ty kokot. No, však jo. Ja som 20G mal, bracho, som zobral, nie kryštál, ale taký kamen ty kokot a som to tam porozdával, vieš? Olizoval Ale som. ako môže mať v píči, ale ani jeden z tých chlapcov sa ma nespýtal, či chcem nejaké peniaze, vieš? Toto je najväčší ujeb. Kámo, hej, ty si musíš dať niekdy čaru se mnou, kámo. Čo? Jo, ty si musíš dať niekdy čaru se mnou, ale to je piči, protože jak hraju Bracho, fotbal, tak ja čiaru už so mnou nemôžem. nechceš, bracho, čiaru to nechceš. Proč? Kámo. Ja už to nedávam, bracho. Ja to mám piči. No však, ja to dávam, kámo, Ako počkaj, jednu za M-ko by som jednu si za dal a išiel by som si zatancovať, to by som si dal, ale čiary mi robia zle. Najhoršie je, že vždy keď vypijem, tak mám chuť si dať tú čiaru, ty kokot, a toto je to No, na tom to ja mám najhoršie, ty stejne. kokot. To ja mám stejne, kámo. Ty vole, já už neměl 7 let, čáru. Tak to si Cože? ešte zažil dobrú éru zažil, kamo. A já mám ještě tady půl gramu schovaný, vole. Už dlouho, tak 3 roky, vole. Prídeme si preto! Ne, já si proto přijedu klidně, s kam asi? Tak přejte do Prahy. Ty vole, do Prahy až, ty vole, tak až A tak pojedu ale na firmu, tak... V Prahe viem vybaviť riadnu raketu. Čo dávajú politikom chlapci, ale nerobte mi zle. Jebe vám, nerobte mi zle. Miro, to ty si začal rozprávať druhú. Čak, ale čo vám jebe, veď ja nemôžem fetovať, lebo ja som potom démon. Ty si démon aj tak, však to povedal, To som, ale... no. Tak Jeden se mrtvý? v Bratislavě. Oh shit, crack. Kámo, to čo im tu robím? Oh shit. Eyes on weapon. Môžeme sa dohodnúť niekedy niečo vymyslieť, ja budem rád, ale ja som teraz na odvykačke. Ako myslím na takej odvykačke, že nemôžem, lebo som mal so zdravím problémy a nechcem toto robiť, lebo sa poznám, ja som priebaný, ja nemám limit potom. Oni ja. Idem pre tú helikoptéru, nebo jak? No však Já ja si čo říkám, ideš? teď si děláš srandu, nebo to myslíš vážně, vole.
Nie, vážne. Ja to si hráš, nekam. Bracho, keby som ti ukázal môj život v skratke, tak neveríš to, že s kým hráš. Môžeš veriť. Doleď pre mňa, Miro. Kolik vám je teda, nesmíš vědět? Ja mám 29, už som starý kokot. A tobě? Get ready. You're redeploying. Podle mě 34, vole. No, Nie 22. Kde, skočil do toho vrtulníku. Kde je? Miro. Srežku! Poďme, hoši chlapi, nasedajte. A kde je? Ja sa Veď hýbaj. Changing mags. A kurva. Kurva. Chlapci, Ty si debil. vám to jebe, to kto šoferoval. Ste fakt prijebaní, to prečo to robíte? No ja som nešoféroval. Sa hambite, ty kokot. Haló! Vám to jebe, vidíte po pojebanom, idú. ja vás jebem, ja idem sám. Počkaj, však ja už idú, kamo. Ja vás jebem, sa tu zabijete. No dobre, Hunt them down. nastupujte. Ja pojebaných You're botov in the top skurvených. 10. Keep knocking Martin, them down. nespí. We've got Takto 10 ti dám squads drifta. active. Drift King, no. A to. Switching mags. Bracho, ja som robil také hroty, akože to reálne to nie, že by som tu makroval, to nie je na chválenie. Ale ja som robil také hroty, že by to ľudia neprežili. Ja som zožral, bracho, ja som zožral 17 extáz za 6 hodín. Ty si debil, 17 Miro. extáz proste, 240, bracho. Vyzeral Jo, som tak ako ja najväčší měl démon teda- v hre. Já měl teda asi 2 hodiny. No, to je problém, ale resujem sa. Chlapci, chráňte to. The AO. Už tu Ja mám pôjdu, tú kartu, nechraňte. už tu idú. Dobre, co mě zabilo, jako. Však kamo, čum ten napalm spadl úplne vedle. Opíče! Pass me up. Need a medic. škoda. Oh shit. Back on mission. Stand by for redeployment. You've got Jebe, a loadout drop sa mi to inbound. riadne rozplýval, dobre, ukludním sa. A teraz kebyže mi ponúknete čiaru, tak neohrdnem, to je pravda. Bol by som riadne naoblastený. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Oh shit, dostal tú sekeru. Pozor, airstrike, ale brokový čiar! Friendly loadout drops on the way. Need a hand Oni here. sú hore na Someone delách, give me the pozor. fuck up. Aj sem dole, aj dole je na tom, pri tom člne. Ja ťa jdu v klidu, neboj. Thanks. Now get out of my way. Kde je? Však ja nikoho nevidím, ty vole. Tagging waypoint. Padajú, Thanks for padajú. revive. U mňa. Target Only down. one mag. Marking the rest of them. Hello, bitch! LDVR awaiting targeting data. Hello, Inserting bitch! additional armor. Uganda, kamikaze! You are too bad, dumbass. Enemy You are too bad. incoming. Kámo, dobre im dávame, jebe ti. Inserting additional armor. Letní žár. Papať. Kill confirmed. Located the rest Ty, of them. počúvaj, na, fuck. poď sem, kokot. Co to je? Nie, to Maroš není. To je Sturmwolf? To... Good kill. Marking the rest of that squad. Come Co to je tvoja zbraň, alebo čo? Hej, 5-0 má normálne, kill, do tela. Jaký skakal. Poďme hore, Miro, tuto. Tuto, tu sú týci, poď. Poď. Miro, Kde? A je do Tuto, hore. dofúkaný a... Jako? Ja som ale- ešte není dofúkaný, ale keby som I bol... already told you, you are too bad, bro. To by si You are videl. too bad. Keby si bol to by si videl. Kill confirmed. Located Ten Sturmwolf je úplne na hovno. Je Miro. mŕtvý, ty kokot, jebe ti ten Stormový OG. squad is outside the safe zone. A dolos? Ty kokot. To čo je? Ty kokot, ty si hotový, Miro. Squad mates back on station.
Good Míro. Stražím ti ho, kámo, drž piču. Nerob, hore ho Stražím ti ho. nemáš. Shot! Hostile armor broken. Good kill. Marking the rest of that squad on your tac map. Get hunting. Reloading. Počujem, Martin, ty hráš tých robotov? Jebe, ja všade vidím postavičky a to mi tu shadere Enemy soldier chýbajú. incoming. O kurva, chlapci. Enemy destroyed. Use your tac map to hunt down the rest of them. Počkaj, idem si kúpiť... moje kríže. Poďme na kontrol. Dávam Miro, poďme na kontrol, tam UAVčko. sa kropiu. Idem. Na kontrole sú reálni. Tu sú ešte dole sú. Dobre, ja to idem kropiť sám, ja tu mám piči. Idem. Mŕtvý. Dobre, dostal som zezadu zo zípy. Ty kokos, ten Sturm bol v hochu. Ty Čo ti kokot. jebe. Tak počkaj na mňa, nie vie, čo ti už jebe. Ale však kamo, kdyby si videl, jak som umrel. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Ty vole, nemůžu kropit. A kurva... To čo má znamenať? Hore, hráč. Target down. Marking the rest of them. Je mŕtvý. Never in doubt. Enemy UAV is online. Kde si ty kokot? Poď, ideme ich zajebať. Jebe, MKčko dáva dobre celkom. Resurgence window is ending. Watch your Jej, bro, you are so bad, bro. Kamo, ja nemôžu proste, tady Ale 8 ľudí som zabil. Však ale ty kokot ideš tam sám ako pripič. Ja to poznám, ja to tiež rád robím, ale potom nemôžeš pičovať. No a ty strieľaš po botov, ty kokot. Veď strieľam, ty kokot, a čo mám robiť, kým... Však choď na ten vypičený kontrol, Drž sú ho. tam totálni boti. Your squad's in the safe zone. Miro, ty si hotový, kamo. Miro. Podo mnou sú? Back in the AO. Aha, dojdeme náboje. Ja to jebe. Dames! Fucking dames! Another dames! Oho, dobre. Kámo, on ma jak zajebal. To bolo... Kámo, ja som nebol 300 nábojov. Kokotina skurvená. Ja si Kámo, vyjebaný aim, asi skurvený, môžem jebať celú hru. To ti jebe. To čo má znamená toto, ty kokot? Hello, bro? Resurgence is closed. No more second chances. Back on mission. We're returning you to the front. Earn this. Marking target location. On je tu. Dostajem snipe dozadu. Shut the fuck up, bro. Yo, get them fuck, bro. I find you. Oh, we stack of Five dogs. squads still operational in the AO. You are too bad, Keby bro. videl po 11 pivách, keby zahral to, čo ja, tak... We've got gas moving in. Incoming shots. Kokot, tak kde je moja zbraň, ako? Kein Stress, kein Geld. Alles gut, nicht kaputt. Kein Stress, kein Geld. Piči, teď nemůžu. Musíme ich rozjebať, Ale kurva. You're in the top three. Don't let up now. 3 squads left in the war zone. Ja tu proste som celú hru sám, celú hru, prisám Bohu.
Miro, Drž hubu. 8-krát ti řeknu, ideš na ten vysraný kontrol, Veď ty kámo. kokot, 2 týmy však ale tady sú. nevidíš, čo sa tu deje, ty kokot? Proste, střílel sa s botama. Ja sa... Gas is inbound. Nemáš peniaze. Nemám, ja to vidím. Do piče, ešte sa tu zasekne. Nemám stále. Ty kokot. Čo ti jebe? Teraz tak točil, čo ti jebe. Kámo. Ach jo. Kamo, a mi povedz, že toto nie je niečo normálne, ty kokot. No hlavne tam si mal bednu, mohol si ju otvoriť, kamo, mal by si free bunny. Drž hubu normálne, ty kokot, mám tlak, ty kokot, to tu rozpijem a celý počítač, ty kokot, odjedu. Má tu takýto žebrací, idú zabíjať, ty A kokot. skapeš na airstrike, ty kokot. Však ale ty kokot, ja to som mal vedieť, že tam neohlásený. ide, však tam ani nebol. Ešte tam píše hen ten bastard, ty kokot, ja som v živote, ja som Tak dobrý to chlapec, líbni. ale bracho, ja keby som pri ňom, ja mu... Ty kokot, ja ti vravím, by som mu normálne odkopol sanku v trubke priebanej. Hoši, nehrajte Call of Duty, odíš tak. Dobre, potom... Ty jebe, ja mám taký tlak, Dobre, no, ale... tak sa mne, čauko. Zatím, čau. Nech zahri, čau, čau. Hen taký piču si, ty kokot, čo ti jebe, však oni tam boli traja,